Nadu Kamunset saat nilai pol hampir namun nalang yang sahur ke program haswa pendidikan yang program akan waktu ini waktu nama lima pensiun buat embry dari history dan saksi kenal jadi fakta jika mau kerat konsekuensi mau tentang konsekuensi batu kunju dalam konsekuensi kalau kembali. I'm so thankful to the Honorable Chief Minister who has ultimately consented to be here the whole day today for laying the foundation stone. My colleague MLAs who are also here with us, Kublai Sibon, Kajina lang jompi kanang pensiunan kanang pensiunkit, ya kani kajina lang jompi bat hantam ya kani kan mau mawin kabila bu menenta kajami. Chief Secretary Jamiru ulong ulong aktif banget Dr. Syakil udorlan batni hane Dr. Syakil, thank you so much. You are also part of the government and you are the leader of the machinery that we have in the state, and your active participation is also contributing to the successful performance of our state. Nai Kublai Kirpan akan kapor ya ipain ibarat lagi ada air di jingkren kejoki rengkat tu ya kan memorandum Nai Kublai Kirpan ya ki officers nadu secretary jabatan WD chief engineer jabatan WD roads ki officers KSE Barok nadu nanti na head office kunju amni atau district Barakoi Nai Kublai Kirpan ya ada district administration atau bilang jom TV SP bagi officers jom di department di bagian Kirpan Nai Kublai ya ki ramba senong ki dalam senong ki bawan na kelem saudong na komentar dari bentalan akan ni kejimbu jomi yang monongrim bansna yang kasuh Nai Kublai Kirpan ru ya itu ki kru ki ba ai ya jinawai ka snokenat ka ba shop ba kantam ka ba nang adan sim susu yang parok akan ni kejami keban muslim namar ba wilayah apru la muslim akwa dan ong kan kowei baka sorkar hapok jelang jong chief minister ngilala nenta kasni ban penurong ya kata kajing anur jong di Paibak ka southwest hasil Barokowe akaba min sasdan norshen ya kan ka sulok nantai na po welor hadu haran hok bat kabuiwa bandu ya ka target balakun lukno ha usnen hajar apunyo ngile bat pendet ya kan ka project Barokowe bat lagan lak bandet kita nah connection kan lo ka jimentor ya kan ka han jompi Barokowe Adu ini ismi kita minta, dia yang kita suruh kabakhoru kabakhoram, don kijing don kipriu, don kisah kita lay project lay project. Kemle kumanga om ya pi, ha uteus nem mobathamar, na kermen stem, baka southwest hasil kabadeiru ka district headquarter hange hapo mau keluar, kan yo ya kacing kerku kapapura kabenta kabaar menai MLE jogarani ko rilade kred agredei kasurok ban penhet siu ban konek aduk hangke apok rani ko kabadon ko malai ko san lai ko riu ko kilomita nadu ranthom hadu kate jaka
kawan ngatur lepas atau berdin mentang ibu ke priority haka bami perlu haka bolban kafis ke baan bakia kaniru onslen haka berdin pet ban pendit ban kenyang ya keserdi namba inyo sanction hamploi baru banyo ban pendit ya ketika surok ploi kat bala kami kalau tak kuat kalau nak kuat banyak bukti di lasi kinong ranikor tidak banjor di snow dan rejai ak yaisha bagi nak kalian jom serta kalau ya ketika program kaba hakmat ban pencina ban pendek ya ketika surok abu hadu haranikor nak kuat ruk banyak ruk ya di banyak kay na waylay hadu kasnong Langwan Road. Katenda nila rekod influensu kabalin ay walk order kanil kanil phase 1 sa World Bank but nangta kabenta kabaan nado Langwan Road kaban connect diang haranikor yakakam mentan nasgan lesi ladadon at dem jogi ibayat lemba jom kakekesaka POE wa kakonsok ikanwok kalasgan syak-syak ikan itu ditawai ke kumur ke babahara ke bakakwa bagian tu yepi bana kalian jom sorga kakwa ban ai ya ke babhata na kalinta kapit kadiam jom kipai bak nosong snong jom kanikatai barokoi ha shwa jo ar hajar khatra kipai bak bei ngatarai ni yakemawa apo jo ar hajar khatra habagi paidi ia ia kecing kabakrau tiba ke Southwest hasil sekali penuh. Yang ong ia pi hadin baka sorga kabamila simpi hapok kacinalam jong upon raksama. Ia ia kecing kelana ia kadur ia kada menai ia jer kerteng ipain kum ia college baru ilajar kerten ya ciwe dia cikam di mana kalian sumi kesorga nilai dengan kuah bantong ya pikir baik lagi ini ya kecing kena juga Southwest hasil sakriat senen nanti siapa bagi ya rengkat do bat ciwe pak di distrik di Badon apa kajalan negara Jombi barok kami. Dia hakabedei bagi wei pak di development dari di memorandum akaba wilayah ai lembaga Jombi CM lembaga Jonga mindepet ciu ya di wei ru cincin berkam akaba 1% kadala nio hange ya ke memorandum hakabedei ban kausu ya kasina diplom apo jom kanika district apo jom kanika area jangan anjom ya kaniru na kalian juga sorkan dia perkakia bat na kerja sen hati ini kemudian kenai kemudian sedang di lawan minla ekman sim ya karai na kaberta kacindek jimbiang jom di kipat ba barok jom ka Southwest Khasi Hills keren su kan ya kamu keluar menilai ke Southwest Khasi Hills barok kawai dengan kuat supan buktin di kuat penyok sinuru ya kejimpen ai chief minister berban bulong jongi na kalian jonga na kuat ban om tu ya litsuk leksain anda lagi nangi rengkat bak kejimpen rengkat bak kejimpuk samki batu rengkat bak kejimpen ya kalasai kalasiski jom ka West Khasi Hills District ka Southwest Khasi Hills District barokoi bar prem jom usla na kermetsken bahu usla ubalasdan narudan step halu kaneka klikmat ka bangsa ai ba ulo usla ba jingkerku ubanan ai susu ya ka jingkerku ya ka district jom pilih barokoi kami deketin ba kerja sasisin na kulay pi kipat ba bagi barok kulay siya jam. Jadi itu kalau
valuable address and cooperation with your presence.